Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Ya rabbal alamin. Bayaw mga maastay manghud, patarang to magbalik in daawahi Ahmad Imbing. Yan do tuod makakatawa-katawa in sambag niya video niya ini. Bunal-bunal mang imano siya amuin masaggaw mo na point ini lumawag to diyan sin ikadaawan niya sambil ing kabtangan niya tinembya point sin video na to nakauna mo na pasawa na to wala niya kaya pahaman kaya to niya pa khilap so habiyaon patarang na to magbalik in point na to video ito sila to masawa na misan niyo balikan in video na to masawa na sambil nasabot na to then dito atin niya bang sadya in siyabot Ahmad Imbing post niya atin niya siyabot niya ini nagkhilap yung mga ulama para kala ini siya imbiyog na mo Imam Suhaili, imang kita ina tuwerong problema. Sa problema amuin naghinang siya kapsyon, amuin explain na to salta. Piyakusukan na to dalil, explain na to ingkaw sin jumhur. Baya dumungog kita sin ini himumungan niya, bukang-bukon ta supaya sumawa pa mga dumurungog. Yari ing kabtangan niya. Wala kita nag-deny sinaon ni ikhtilaf si mga ulama haadlaw atau hapitya bukan hadlaw hapitya banguno pitya na wafatin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala kita nag-deny asal gabay tayan damit yan ni karwa wala kita nag-deny sin ittifaq im mga ulama sin adlaw isnin na wafatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so perkala wafat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun pag-ijma'an si mga ulama aun pag-ittifaqan si mga ulama aun pag-ikhtilafan si mga ulama artinya ittifaqin mga ulama adlaw isnin na wafatin Rasul sallallahu alaihi wasallam marapon bang pitya pila na adlaw isnin yadto narito ikhtilaf ng mga ulama so bang pagyanon ng ikhtilaf asal given na yan doon aun yung council majority ang pagyanon jumhur aun yung council minority aun yung kaul makusog aun yung kaul hukun makusog amin pagyanon ikhtilaf so beta tayo sa maposta yan to sinatin niya ikhtilaf yung mga ulama so wala na kita nag-explain sin ikhtilaf yan to so magsukol yan na explain ni Papong may sin ikhtilaf yan to tinya mo kung nakita naghulas sangsa alhamdulillah sukulan ta kanya siya na naghulas sangsa nag-explain sin ikhtilaf yan to very clear okay in point bang tadungo ko nin video hipapong mix ini ati niya yakto ko niya sin jumhur but 12 Rabiul Awwal na wafat in Rasul sallallahu alaihi wasallam ati niya in namaita bukon 12 Rabiul Awwal na wafat in Rasul sallallahu alaihi wasallam yan to bukon jumhur okay fine mayroon na to problema sin bihadto sumakawa after this very long explanation uno nalawa ni ikhtilaf puas naman kita ko imbis sa ranihan doon tinya ing pagtukutasin jumhur in explanation the correct pagtukutasin jumhur in explanation nato so mo ang point niya hamang kabisaran niya atau kang kasulat niya ito at tinya inang putagdo kasuwangan amuin kausin jumhur bukun sahih ang kana explain ta in kausin jumhur bayan so dungo ta na magbalikin kabtangan niya supaya malilate hambok-hambok patabalikan impose niya bayan amon explanation Ibn Kathir amon siya pud niya rin diha video nini uno bukod na ikhtilaf yung mga ulama bang pitya pila na wafat in Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtilaf pa rin di ba ang sa ating pagtanong ikhtilaf pa rin sa karang padlaw ini pas in explanation Ibn Kathir din niya in sabab sinamon biya ni kajawab talong niya kan
Imam As-Suhaili amin ikhtilaf al-matali. Okay, malingkat in explanation Ibn Kathir. Sumakuha din explanation niya tuno na lawa din ikhtilaf si mga ulama bang pitsa pila. Kita ko isambong niya. Di meto siya pa ikhtilaf. Nalawa pa rin lang ng ikhtilaf. So iniuwiro ni nasabot ng ikhtilaf din doon. Post niya to wiro niya nasabot. Inagi niya kay na nasabot niya ko ng ikhtilaf. So inshallah doon ta pa magbalik in kabtangan niya sambil maripa hinapusan amuin yari dungog kamo sin imumongan niya. Sumunod amun kabtangan tay ni amun ulihan biya amun kasakitan tud sinatay ni papong mixin amun kabtangan si mga hulbida biya sinasabot nato hata asyaon wayron timinggil ha ilmo. So tiwist na tawso kini bingko kini papong mix sa ulaw lim pagyanon ta rin di ahlul bid amin nagkaptangan mayroon timingil ilmo amoy mga ulama nag-ikhtilaf to may mga jumhur amoy mga ahlul bid wala timingil ilmo yung kaptangan nila to. Nakita ka matampal in kuan niya at sa kaula-ula kuno in iyan ta amo in wala timingil ilmo among kaptangan sin jumhur umatiin pamaham niya. Tiwist na tawso. Nag-ikhtilaf to may mga jumhur amoy mga ahlul bid wala timingil ilmo yung kaptangan nila to. No, hukun bihat tin pagyan ta. Kana unang to ipapong mix magka-fail siya reading comprehension. Reading comprehension naman di siya makahati marayaw. Hati ko science of aging na. Di niya kahatihan marayaw in puntos in posta. Impag yan tarayin di amuin kabtangan wala tiningil ha ilmo. Kabtangan si mga mubtadi amun magyan sila pianglangan sin syara magkugkuyag hatog Rabiul Awwal sabab sin adlaw ray sabyan na wafat in Rasul sallallahu alaihi wasallam to Rabiul Awwal. Amun kabtangan biya hati pagyanon ta wala timinggil ha ilmo. Buko na muin pag isbat sin to Rabiul Awwal na wafat in Rasul sallallahu alaihi wasallam. No, buko niya to. Buko ni pagyanon ta rin dito kabtangan wala timinggil ha ilmo kabtangan sin jumhur. So ito na matarang in kabtangan niya at niya bukunin iyan na rin dito amo in kabtangan sin jumhur. In iyan na rin dito amo in pagkugkuyag ang putagdua kasubangan ini pagkugkuyag ang putagdua kasubangan sin Rabiul Awwal amatuin maksud niya. Kaya ang katon ta magbalik in post niya explain ta magbalik yari. So dungog kamo talian yung marayaw bang uni impose na ini long na biyan amoy impose niya long simang ahlul bid'ah bukang-bukon na to supaya sumawa may ta kamo magkugkuyag haadlaw hang putag dua kasubangan si Rabiul Awwal bat bahasa amuyan in adlaw kapag batahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Tinamita ko magkugkuyag adlaw putag dua kasubangan. Bangka mo magkugkuyag adlaw yan, tumtuman niyo adlaw yan da isab nawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So matarang, may ta ka mo magkugkuyag adlaw yan, putag dua kasubangan. Mangko magkugkuyag adlaw yan da isab nawapat in panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lang kadua in maksud simbisara na ini nagdara dua maana. O maana masuok o maana malayo. Maana masuok iban si maana atau kan maana miaksud iban si maana bukod miaksud. Pagpuas niya yaon yari ibutan na lang na ingkap ta si mga ahlul bid'ah biya sin nasabot na to hatas yaon wayroon timinggil ha ilmo. So inagi niya wala timinggil ha ilmo among kaptangan si jumhur. Okay. Nabat malengkan to masadya ibang giking nila ha pagkugkuyag si mga ahlus sunnah katiling kalalam. Okay. Imaana amuin bukom yaksud kana kita nakian maana bukom yaksud
Sabab sin yari jawab. Yari jawab. Bangsaw pamain maksud sin kaptangan niya rin di among tungod pagkugkuyag. Tinain imiaksud niya rin di among di man jari magkugkuyag hang putag dua kasubangan. Tarkizan nyo impikilan nyo ha. Pasalin ingkato ini pasawahon tabi alin pag-deny na sing kaptangan niya. Bang imaksud niya rin di ati niya inwala timinggil ha ilmo amuin di man jari magkugkuyag hang putag dua kasuwangan sin Rabiul Awwal subay in jawab niya rin di bukom biya ini. Subay bukom biya ini in jawab niya. Subay in jawab niya rin di may ta di man jari magkugkuyag hang putag dua kasuwangan. May ta pianglangan sin sara asin nasabot na rin di. May ta pianglangan sin sara in pagkugkuyag hang putag dua kasuwangan. Unin dalil nyo. So in dalil na mo, jari magkugkuyang patag dua kasubangan, palmasin Allah Ta'ala, hadis sin Rasul, kaul sin mga sahabat, ini kaul sin mga ulama, amat to suwayin, jawab niya. Bang in maksud niya rito, amon pagkugkuyag. Di ba? So yung to, amat ini jawab. Di man jari magkugkuyag adlaw yan, patag dua kasubangan. Panglangan sin sara. Ini jawab ta. May tadi man jari magkugkuyag. Unin dalil ni may tadi man jari. Na dalil na mo ang kan man jari sin sara, yarin palaman sin Allah Ta'ala, yarin hadis sin Rasul, at ini man jari kita magkugkuyag, yarin mga sahabat nagkugkuyag ang patag dua kasubangan, yarin kaul sin mga upat madhab, yarin kaul sin mga ini salafus salih, jari magkugkuyag. So amat to subayin jawab. So amat tin jawab. Sa unin jawab niya rin di, kita kamo. Kanay Ahmad Imbing, amo pa kaing kahatihan niya, imbis na sin tawro ka, imbis na imbisara niya, di na nakahatihan. Di na nakahatihan. Alam niyo yung jawab na, balikan tagbalik. May ta kaw magkugkuyag adlaw hang putag dua kasuwan si Rabiul Awwal, bat bahasa amo yan in adlaw kapag batahan nabi. Tina, bang kamo magkugkuyag adlaw yan, tumtuman niyo adlaw yan daysab na mapat in nabi. Tina, hang putag dua kasubangan daysab na mapat in nabi. So in jawab niya, diin niya tuod inang putag dua kasubangan yon bukon adlaw kawapatan nabi. Okay? Bukon adlaw kawapatan nabi. May ta sa mo inin jawab niya. Jawab kanila, kahinapusan panghaji sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hajjatul Wada, nagkukop si Arafah, siyam kasubangan sin bulan Zulhijjah, si mabtan adlaw Jumaat. Sambil na siabot niya ning kaptangan ni Imam As-Suhaili, explain niya yan, inihambok-hambok, ganapan niya lang piatarang niya. Uning kiwan niya rin dito, sambil yari. So, alhasil, sabab, timag na imbulan Rabiul Awwal, adlaw Ahad. Na inang putag dua Rabiul Awwal, kimugdahan adlaw Hamis. Bang isab sa upama imbulan Rabiul Awwal, timag na bulan Isnin, na inang putag dua Rabiul Awwal, kimugdahan adlaw Jumaat. Ala kulihal, ni kaptangan niya na ala kulihal, wayroon kimugdan adlaw Isnin ng putag dua Rabiul Awwal dito hatahon kawapat na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang panatayakop yung mga ulama sin adlaw Isnin na mapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil bukun sahi imbis sarabat impitsa sing kawapat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimugdan ang putag dua Rabiul Awwal. So in jawab na rin di amon hang putag dua sin Rabiul Awwal in kawapat Rasul. Tinabukon sahih. Pus biyayaon, bialiskat ni imbis sara pagkasya ini nasagaw na liog, intampal sin jajawaban niya. Amon mga miyamakad ka na Ahmad Imbing, sa lukay si Manu siya ini amuin, di magtawat. Sa lukay na di magtawat. Masi imiyamakad ka niya, ini utungon niya pakalingukan. Utungon niya papagbilok-bilokon niya biyan palikot-likoton nin tao. Intampal in akin niya kay nabukong kuno amuin ini kaul sin jumhur in jawab niya. Bukong kaul sin jumhur. Sa kitaan niyo biyan nasin aki ko dua maana. Tina maana amuin pagkugkuyag iban si maana
amuin bukon hang patagdua kasubangan in kawapat rasul. So imaana amuin miaksud niya bahasa amin pagkukuyag. Na akita bang so pama in jawab niya rendi amun wala timinggil na ilmu amun di manjari pagkukuyag. So in jawab niya jari sin sara ipagkukuyag. Yari in hadis, yari in palman, yari mga sahabat nagkukuyag sila adlaw ang patagdua kasubangan. Yari in kausin mga ulama. So may amat tin jawab. Sa unin jawab niya alhasil bukun sahi imbitsara bat impit sa singkawapatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimud dalam patagdua Rabiul Awal. Tinabukun sahi ng patagdua kasubangan sin Rabiul Awal na wapat in Rasul. Amat tin jawab niya. So hati niya, kiwan niya to din kausin jumhur bukun sahih. Pasong na ingkab ta nga si mga ahlul bid'ah sinasabot na to hataas yaon, wayron timinggil ilmu. Uning kaptangan, dinay among kaptangan ini, tinya inang patagdua kasubangan, adlaw rin kawapat rasul. Tumtuman yulong na adlaw yan da isab, nawapat in Nabi Muhammad. So, patarangon ta magbalik, patarangon ang patarangon. Tinaing kaul si ambag niya, hibutang ta, biyasin namong in mga halus sunna. May tako magkukuyang patagdua kasubangan. Inang patagdua kasubangan yan, pagkukuyag no yan, amore sabihin adlaw kawapat rasul. So in siyambag niya, ada hindi, base hakya sulat niya, inang patagdua kasubangan, bukun adlaw, bukun sahi, adlaw yan nawapat in rasul. Pusang pinaiyan, pinaingkaptangan nito, wala tayo minggila ilmu. So matarang ang kana imbisara amin siyambag na ini timinggil siya ilmu sabing kaul sin jumhur in tinggilan. Timinggil siya ni ilmu. Timinggil siya ilmu sabing kaul sin jumhur in iyakaran. Tinang patagdua kasubangan amon adlaw kawapat rasul. Nalang na wala timinggil ilmu. Wala timinggil. Buat malengkal lang natuhuma sadya ibang giging nila pagkukuya si mga halus na katilingkal alam. Kita ko mangbiadiin akali imbing magpalihot-lihot. Yan. Matarang hakaptangan niyaon. Matarang hakaptangan niyaon. Okay, kada balik-balikan ko supaya kahatian. Basahan niyo rin na panagdaan sa Bilmari, makawa niyo in maksud Ahmad Imbing. Sa bilyar yan, naka-capslock pa, alhasil bukun sahi imbit sarabat in pitsa singkawapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimugda na ang patagdua Rabiul Awal. So ang ingkaptan si mga ahlul bid'ah biya sinasabot taas yaon, wayron timingila ilmu bat malain kan tuhuma sa ibang giging nila pagkukuya si mga ahlus sunnah. So matarang tinya wa ini dinay niya bukun sahi inang patagdua kasuwangan. Biya na sin aki ko mangin pag ibang in maksud ni pagkukuyag bukun biya iniin jawab niya. Kita pa kamusin yaon. Dili pa matarang lang na anul bungso. Dua imanual in opinion kaya wa ko kahalan kawapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pusin sambag niya lang piag barakat sin Allah taala insang sa ibang tuyo mo magdipin napapanaw sin ahlus sunnah tuan. Kita kau tinenya on insiabot niya dua iban sin walu. Artinya kasuwangan imaksud hindi. Kasuwangan bukun pagkukuyag. Ang pagkukuyag in jawab niya, bukun biya in jawab niya. So matarang kana mga master manghud. In Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis din kan Anas ibn Malik. Inna Allah hajarat taubata ala kulli sahibi bid'ah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala tiambul niya na, liarang niya na, piutangan niya na hajiz, in taubat ha mga tao naghinang bid'ah. Sa lugay Ahmad Imbing di hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lugay niya rin magtaubat din hinang bid'ah niya, bainas dyan hinang niya. Papagbatok-batokon niya, mismo in kabtangan niya, dinayon niya, yaon nakatatampal. Na mga master mangud. Sa lugay niyo makad ka na Ahmad Imbing, sa lugay niyo dumungog ka niya, biya na hadyahin in kahalan niyo. Balikan ko, basahan niyo magbalik, in explanation ko video yato,
iwan sin baya ang pagpatarang ko. Tarang ha, nasabot na ito na kauna. Kana ini-explain natin ko sin jumhur sa amat imaksud sin kabtangan niya. Biyan. So insyaallah taala masing-masing na to ipakuha in kalaungan singkatan matawd da mga video niya kaya upload YouTube kasi mga post niya masin nato ini ipatarang hamano siya supaya imano siya amo hindi niya marapakatigid luman sin hinang bid'ah mahuli tubtub na jagdarito. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.